Donald Trump. Da li je on zapravo uzrok propadanja američke moći ili je možda samo njen najvidljiviji simptom? Upravo to je tema kojom se bavimo danas kroz provokativnu tezu Slobodana Relića koja kaže Trump ima državu kakvu zaslužuje. Hajde da vidimo šta to zapravo znači. A ko je uopšte Slobodan Reljić, čiju analizu pratimo? Pa on je novinar, sociolog i profesor. Sad, zašto je to bitno? Zato što nas njegov ugao gledanja vodi dalje od one dnevne politike, znate, pravo u dublje sociološke uzroke fenomena Trumpa. On, dakle, ne gleda samo čoveka, već i celo društvo koje ga je na neki način stvorilo. Reljić kreće, prilično oštro ovom konstatacijom. Od Joea Bidena, za koga se često pitamo da li je uopšte svestan gde se nalazi, pa sve do Donalda Trumpa, čiji su potezi bili potpuno nepredvidivi. Ovo nas, znate, odmah baca u srž problema. Nešto se ozbiljno dešava na samom vrhu američke moći. I to nas, naravno, dovodi do centralnog pitanja cele ove priče. Da li je Trump uzrok ili poslednica? Da li je on nekakva anomalija sistema ili je zapravo njegov najlogičniji mogući proizvod? Reljić tvrdi da odgovor, nije nimalo jednostavan kao što se na prvi pogled čini. U redu, da bismo razumeli ceo fenomen, moramo prvo da pogledamo samog čoveka. Reljić ovde sažima jednu ogromnu javnu raspravu koja se vodila u Americi o Trumpovoj ličnosti i to se oslanja na mišljenja stručnjaka, pa čak i članova njegove porodice. A ko bi ga realno bolje poznavao od sopstvene porodice? Njegova nećakinja, koja je inače klinički psiholog, Mary Trump, daje mu jednu prilično surovu dijagnozu. Kaže, ne samo da ispunjava svih 9 kriterijuma za narcizam, već ukazuje i na čitav niz drugih poremećaja. I pazite, ovo nije politička kritika, ovo je profesionalna procena i to iznutra. Sljedeći uvid dolazi od šefice njegovog kabineta koja poredi njegovu ličnost sa ličnošću alkoholičara. Šta to zapravo znači? Pa to je onaj mentalni sklop gde pravila jednostavno ne važe, gde je apsolutno sve dozvoljeno. To nam pomaže da razumemo njegovu spremnost da ruši sve norme i da deluje potpuno izvan uobičajenih okvira. Ali kritike stižu i sa samog vrha bezbednosnog aparata. Bivši direktor FBI-a James Comey uopšte ne bira reči. Mentalitet gangstera i prevaranta. To je, morate priznati, zastrašujuća ocena od čoveka koji je vodio glavnu američku istražnu agenciju. I konačno, psihijatar Robert Lifton kao da sumira sve ovo. On sugeriše da Trump možda jednostavno ne živi u istoj realnosti kao mi ostali, da toliko manipuliše lažima da u jednom trenutku i sam počinje delimično da veruje u njih. Ovo stvara sliku lidera koji je, opasno odvojen od činjenica. I evo ga, ovo je ključna tačka preokreta u celoj analizi. Ako su sve ove psihološke procene tačne, kako je takav čovek uopšte uspeo da prođe kroz demokratski proces? I to ne jednom, već 2 put, uprkos svim mogućim upozorenjama. Tu Reljić pomera fokus sa pojedinca na sistem. Odgovor, bar po Reljiću, leži u ovoj brutalnoj iskrenoj misli Bernarda Shawa. Demokratija, dakle, nije sistem koji nam daje najbolje moguće vođe. Ne, ona nam daje tačno onakve vođe kakve zaslužujemo. Ona je ogledalo, a ne neki čarobni štapić. Ovu ideju samo pojačava još jedan verovatno još poznatiji citat. Reljić koristi ove klasične mislioce da postavi svoju centralnu tezu. Trump nije greška u sistemu. On je proizvod američkog društva i stanja u kojem se to društvo trenutno nalazi. Dobro, sad prelazimo na drugi deo analize. Odmičemo se od psihologije i gledamo širu sliku, sliku američke moći u svetu. Šta se to dešava sa imperijom i kako nam to objašnjava Trumpov uspon? Ekonomista Michael Hudson, koga Reljić citira, ovo je, briljantno ilustrovao. Posle Drugog svjetskog rata, američka moć se zasnivala na ekonomskoj ponudi, na konstruktivnoj pomoći saveznicima. Danas, ta moć je postala destruktivna poluga. Zasniva se na pretnjama, na izazivanju haosa i na prisiljavanju saveznika na poslušnost. Ali, pazite sad, ovo je ključno. Hudson tvrdi da ova promjena nije znak snage, već upravo očajničke slabosti. Kad više nemate šta konstruktivno da ponudite, onda počinjete da pretite. To je izgleda jedini alat koji je preostao deindustrializovanoj, prezaduženoj američkoj ekonomiji. I tu dolazimo do Trumpove prave misije. Kako je Reljić vidi? Iza sveg tog haosa krije se jedan jedini cilj – spasiti dolar. Ovaj pristup je, pomalo ironično, nazvan Donrova doktrina, po uzoru na čuvenu Monroevu, ali sa Trumpovim imenom kao simbolom ovog novog očajničkog pravca.
Da bismo razumeli tu misiju, moramo na brzinu da objasnimo šta je uopšte petrodolar. Dakle, nakon što je ukinuta zlatna podloga 1971. godine, Amerika je 3 godine kasnije, 74. uspostavila sistem gde se sva nafta u svetu prodaje u dolarima. To je stvorilo stalnu globalnu potražnju za dolarom i postalo je apsolutni stub američke ekonomske moći. I sad, odjednom, svi oni naizgled haotični Trumpovi potezi počinju da dobijaju smisao. Njegov fokus na Venezuelu i Iran, čak i ona bizarna ideja o kupovini Grenlanda, sve se to, prema ovoj analizi, može posmatrati kao deo jednog očajaničkog pokušaja da se obezbede nove rezerve nafte pod američkom kontrolom i tako spase petrodolarski sistem koji se ozbiljno ljulja. I tako dolazimo do zaključka Reljićeve analize, a on je pa pomalo paradoksalan, ali izuzetno pronicljiv. Čini se da sva ta buka i haos koji okružuju Trumpa zapravo služe jednoj vrlo konkretnoj svrsi. Sva ta drama, tvitovi, skandali, sve to u suštini služi kao jedna velika dimna zavesa koja treba da prikrije fundamentalnu istinu. Američka moć je u opadanju. Ali, kako Reljić kaže, ta zavesa ne može trajati večno. Kada se prašina slegne, realnost je postati očigledna svima. I ovo je možda najbolja ilustracija cele suštine. Najveća ironija je u samom srcu Trumpovog pokreta. Sam slogan "Učiniti Ameriku ponovo velikom" je, kad malo bolje razmislite, implicitno priznanje da ona to više nije. To je ono što, kako Reljić kaže, Amerika ne voli da čuje, ali je sada preko Trumpa konačno čula. I ovo nas ostavlja sa jednim, prilično teškim pitanjem za razmišljanje. Možda je paradoksalno upravo lider koga psihijatri opisuju kao nekoga bez jasnog kontakta sa stvarnošću jedina osoba sposobna da sruši sve iluzije i pokaže pravu, neprijatnu realnost jedne supersile koja polako gubi svoju dominaciju. Hvala puno što ste izdvojili vreme za ovu duboku analizu. Ako vas zanimaju i druge teme koje otkrivaju šta se zaista dešava ispod površine globalnih događaja, zapratite kanal Geopolitika u AI minutu. Pritisnite like, podelite ovaj prikaz i vidimo se u sledećoj analizi.